Itungalu atukuno adukena no apolokono district kalo Katakwi kaparan kana woni ete keso opotu ingita sapugan aruku kesi koiponelo aitacha kesi idru anatipete aibo sitina aitacha motimoti Itungalu kesi apontos kano apupuni eiru kane ejai etimu lo epolo kitinu kesla karabata na apolo na ko Uganda ikamala rakeda etachitilo ibare nelu oponi okokwarai parashano ajare eruru Iteso patilo ko arati katonga kere abalenge be otache nga do petache tetera dukune togo na rere ngobon oreka ada una gogong ma polangere iya boso ike pia atukoto ne balebe Iteso war victims and cattle racing now wana etimulo mama yeni akrono ekodeta lo arebo mam Ida osonga ngara council lui ada ona itiko ngori nguri konye pupiso abe ko ibonebe account na rawo domante bi nyakari onguli sirigin mampika ni account ta accounting mame koti sirigin ipika ni sirigin ngulu toma mamu kesele marete lukeche otoma itia nyakari sinu etwara isong yai kopu chot ne baka o chaloi mamu so yene ponele lo marati sirigin o Kampala account kosi Ikotosi nga elepe otaka no ponelo ite yeni nere etwana lo pop ye kwa kisisi alamasi no count ke araibo mam lo epolo kretimu lo ikisila kaira beta na apolo na ko Uganda Yusuf tembule ngesu obu olimo Kitongalu ko Katakwi ebe adautu bobo kesi aisika piki na PI nuedo lete arita akaisauni kano atacho kech okarula tubor arai billion na kaisakan Folango Iteso and Acholi Region Zunguni Iteso lango keda Choli. And we are told that Iteso sub-region received 20 billion and 600 something million shillings. Otomi kapuna ngudi billion na kaisaka. Now we are here to follow up and see whether actually you people received that money. And if so, how much? Things was allocated. Billion. Oh. Ekarulo 2022. 2023. I expect some of you to receive some money before June. So, automapapa na peta ngul. Ajena ngalote kota lo sodite. And once we are satisfied that you received the 50, the 30, we shall again allocate more money for the same exercise. Ebu ekitangoro ko district kalo soroti kairabete na Apollo na ko Uganda an adeke ebaju nisobu ili papugan aitacha itunga lu emonyete ikeche baren irwana tipeti tia aitacha motimoti narai ayangaiki apugan ako Uganda apak ne woja no ekano aitacha tunga lu we lost aswam yesacho kina apugan aitachi tungirana tipeti narai ayangaika woja ne polono ikara kaisauni Kitese bura itapugan Akituk kech osori bobo balapugan bebe itacha Akituk bon konya potitu ngotwa kiasi boron kwa punoi bala nati wapenati adigai akine koto kwana apugan amoni siriginingun nara jeningo pero apugan adum ni sirigingun adum akini tesa sirigingun osot kesa itach itunga kere irana tipet. Kaluka TV East Francis Ochen ko district Katakwi.